Халқым үшін дегіл перчем, чатырдағға чықарым. Миллетім деп, ватаным деп, чаптым кене чапарым. Халқым үшін күнеш айға, йылдызларға етерім. Ана юртчун yorulsam да, мен кенеде кетерім. Elbette bizim халқымыз ватан үшін ер вақыт күрешіп яшай. Бүгін тарих ізлері программасы ватанымызның Султан Бочала көйіне yol алacak. Көй Жанкой районының ғар тарафында ерлешіп, Жүртші районына құмшы ола. Янында Кірлевод би Сукуйче, тоғынчы көйлері бұлына. Мерkezге олған месафе 20 километрні тешкілете. Ең яқын демір yol станциясы Жанкойде. Автобуслар есе Шейх Элі Весейіт Болат йөнелішінде юрелер. Умумен алғанда, чөлнің сары отларының güzelligіне оралған көйдір. Бірінші бұл көй ақында малюматларны Қырымның камераль тарихлерінден алмақ мүмкін. 1784 сенесі Султан Бочала көйі Қырым ханлығына айыт олып, Қарасу базар қаймақаллығына кірген. 1783 сенесі Қырым Русияге қошылған соң, Екатеринаның ферманына бинайын Қырым ханлығының еріне Таврия областы пейда ола. Көйсе Перекоп областына қошыла. Яңы идари территориаль бөлінмеге көре Султан Бочала көйі Бозгоз болысының Перекоп уездіне бақа. 1805 сенесі октябрның 21-де бұл ерде 28 азбарда 180 қырым татарлар яшағаны қайдетілі. Ондан ғайры 5 чингенеде олған. 1817 сенесі Мухинның арби харитасында көйде 30 азбар көрсетілген. Елар кечіп көй Ишун волыстыне кіре. Көйде 6 азбарда 12 инсан яшағаны қайдетілі. Соң есе Таврия губерниясының весиқаларына көре көй сәкенлері Түркияге ижрет еткенлер. 1864 сенесі Büyük Бочала ве Султан Бочала көйі тек Қырым татар көйлері сайылып, құйылары чоқ олғаны қайдетілі. Султан Бочала халқы Түркияге ижрет еткенінден соң, көй жоқ олажақ ерлерінің сайысына кіріп, 5 азбарда кішілер яшағаны весиқаларға кірсетілген. Түрлі инқилаблардан соң көйні Богем волыстыне кіргізелер. Бұл ерде 3 азбарда 16 инсан қала. 1903 сенесі есе мұнда алманлар келіп, айны көйде яшамаға башлайлар. 1914 сенесі башланғыч сынып мектебі ачыла. Көйде 66 алман. Дорт азбарда есе ондан зияде рус ветикер халқлар олғаны тарихте қала. 1924 сенесі октябрның 11-де көй Жанкой районына кіре. Ве айны вақытта көйде 31 азбар қайдетілген. Бұл евде 44 рус, 20 қырым татар, 17 алман, 7 бұлғар ве 1 Беларусь яшағаны ақында малюматларыны район весиқаларында тапмақ мүмкін. Соң бұл ерде би су көфче адлы совхоз пейда ола. Elbette малларны асырамаға башлайлар. Көйде шымды алмалардан қалған бұғдай анбарларыны көрмек мүмкін. Бұл көйге бірінші келген инсанлардан бірісі Зейтулла ағадыр. О Ахмеджеттен 7-8 километр ұзақлықта ерлешкен. Қарач, шымды есе Трудолюбовка адыны ташыған көйде 1936 сенесі дүнияға келе. Çölden boğday ne taşıydılar biz balgır tutaydık. 15-20 neme balgır tane kelip Akmeş'ten zakat veridir. Balını alıp gitmeyken bulganak öden nayolun akaydı. Bizim yanımızdan aldığımızda 10 metre aşağı ettirip bulganak ödeni bal ne anasın boğday ne hepsini saçıp aşap işte Allah'a şükür. Rahmetli babam o kolxozga nege kirmеген. Tok şu уборка vaxtında çalışkan akağana keleldir Beytullah'na Ялтаға барған, Өзбекстанға бар, оны как снабженец çalışkan. Bu insanның яшына бақмадан юрегінде ер вақыт қуанч.
Эр күн Ватан Сидасы радиосынен ой сабасыны башлай, амма жен күнлеріні хатрасындан чықармай. Лемсер вақтында келді лемселер, деді, Рамет бабам деді, балар мына деді көп отырмaz деді. Балаларың бір баланы деді, не полицияға, немеге доброволь бермейін деді. Қардаштарым деді емжемлерге, істеселер немесін. Сонар деділер, Айса деділер, біз алайық, енді добровольец бол деді. Ана Чистенкадан Приватқа келгенжік 5 километр бер біз қоралажам бойын бақыранят. Ана сон бір мәлінде бияқта демір жолын, патлақтары таш жолын бір ана партизандар келе, олар болғанда өтелер чөл жаққа ашамақ, боғдай, не ашыр алалар. Келгенде олар болғанда өтіп кетелер. Сон как дейді, там взрывает, тут ломает, а тут, говорит, 7 километров, говорит, ничего, говорит, не ломается, говорит, не рвется. Сон дейділер да он. Бұл вақтада Зетулаға яш олса да алманларнен лаф еткен. Бала болғандар, işte, мен ана, немен малінде, немтерім малінде, işte, олардың беткене тек арын оласа, бетфін, оларға жырладым да, сон баға 50 капты берділер. Лемсе парасын. Сон мектепке бардық, парта бірінші класс, екінші класс. Нәқті үшінші, төртінші класс отыра. Сон деді, күн біле 10-ға yazmaға. Ана лемсенің қапығы бар да менде. 1-0-нен 0 дедім 10. Мен қол көтердім, мен 10. 20, аденді да. 1-2 yazdım. O Zeytullah maşallah sen yaxşı bilek ettin matematikan деп şayetip mektebin ana şu lemter vaqt деп тұрдық. Elbette жен балабан бір фажия. Амма біздің халқымыз да бір ағыр күнлерні башындан кечірді. Elbette бұл сүргінліктір. Келді де бір данесі алғырмызды солдат rahmetli Artemni anama деген siz 4-5 günlük aşama şey alınız, adırlayınız. Деген қапыңыздың бек кіртлемеңіз деген. Қапыңыз бек ашып. Ана одан ма işte, onu мын өтмек пішірділер. Ана бір мәліне келіп жарт қапыны açtılar. Так, давайте, ана ағамларын şeylerini алып кеттілер Турдар армияға. 14 yaşında büyüklerin hepsini. Ana verdi bizim çıkardılar işte. Anam rahmetli, babam üniversitede ben yüklediler maşinalarga. Sonra 60'a yakında yerde yolunu yapıp çöller içine yapıp kettiler dediler. Ana bunu endi öldürmeyip kettiler. Ana çöllerin içinden aylandırıp bir çöl içine vagon var eken yürü yatıp kısettiler. Ana 30 kişi bir yakta, 30 kişi bir yakta, 5 kişi de vagonun ortasına. Ana ballar şeyler aşağıda kaldı, dipli soylar töpedi. 5 tane tekarını ortaya yattılar, onların kapını jap kırtlediler, boldu. Ana şay ettirip, ana bardık Kuybişu degen yerge bargandan da son dediler, dedi, один vagon sudan, другой vagon. Men endi жүрем de tayvaqta. Son soldat dedi, быстро бежите в один вагон, а то dedi, родители туда попадут, а ты можешь в другой попасть. Ana u yerде bölgelerde Özbekistan, Kazakistan, Ural vagonların şu Kuybişu'da. Ana u yerде menden kelip kapını yaptılar, aşağı etip 18 sutka degende barıp Özbekistan'a düştük. Düştük ana Piskent rayonu Muratali kolxozunda edip düştük biz. Соң есе қараманымыз айлесінен гізлі комендантларға айтмайып, алмалық шайрыне көчелер. Енді Өзбекстан аяты артта қалып, Қырымға yol açıla. Vatandaşımız ise тезден мында келе. Bergi begi gelim ama men endi keldim. Men Kırım'a köp geldim. Bir 4-5 kere kelip kettim de. Keldim. 60'ga barganda ana nimede bakıp Saraydan Sem zavodunun tütünleri, ana dizler jüre. Almaqtan
tuman. Бұл dedim, yo dedim, ben barmayım. Yeri dedi ki, Akmış'ke tanışlar var dedi, yazar mı dedim, yo. Almalıkta gazdan kurtuldum dedim, bu da gelip gazga tutulmayın. Anasın bir yerge geldik. Bir yerde tek bir maremiz var edi, yoktur, bürüp nemi. Ana Tatarlar öldürecek, 8 Kur'an'da gelip bir yerge düştük işte. Şayette bana bir yerde kaldık ana. Bizim ev 4 duvar var edi, töpesi var edi. Bir hafta komşuda oturduk anda, ana onun son bir yerden kaldık, ondan da çıkanımız yoktur. Өз evini ташлап, яңадан аят башламақ әлбетте ағыр меселе. Қырымға қайтқан инсанлар есе тезден іш қыдырып, Құрантаны бақмаға тырыштылар. Зейтулла ағаға енді өз койыңызны бегенесіңіз ме деген суалге böyle cevabını aldım. Ya endi alıştık kaldı aşkına. Geldik bunda kelgen son 6 ay 7 ay çölde çalıştık. Palide nerede çalıştık. Son dediler gelip alganda direktör dedi что у тебя? Ben dedim ya ekskavatorщик. Железнодорожный. Men barda demir yolda çalışıp şey ettim. Dedi öyle şey yoktur dedi. Ben dedim ya şoför. Она что ты надеешься? Ben dedim рублей 200-300 зарплата и кусок хлеба. Ну тогда поехали. Namay başka verecekler. Ana alıp geldik. Bunda işte kelgen son 3 ay 4 ay çölde çalıştık. Ondan son garajga dedi ne? Zil var. Oturnağı zilge. Bu insanların başından keçkenini Allah bir kimsege göstermesin. Endi ise olar kene ana vatanımızda bala torunlarının baktını göreler. Ben Akmetçin'den çıktım, at oynadı baka. Akızda karşıma çıktın, saç yaldadı bak. Akızda sana işanıp kaldım boydaka. Aydan aydan kızlar boynağa mal soymağına. Aydan aydan kızlar boynağa mal soymağına. Andan kaytkan son toylar yapıp oynamağa. Eskinize. Bu sözler Zейтулла ағаның өмір yoldaşı Сария ханымға бағышлана. Şimdi o da bu Құрантаның гүлдестесі олып, яшларға ибреттір. Бұл совхоз бек яқшы еді, богатый совхоз еді. Мында картоп бар еді, свекла, огурцы, короче, все было здесь. Өзіміздің мол заводымыз бар еді, сүт тапшыра едік, сон алма бақчасы бар еді, вишне, урюк, шефталі, hepsi бақчалар бар еді, бек güzel еді. Алма барып жиға едік, балалар бара еді, мен өзім бара едім. Койның ең қиметлі дигерліклерінден бірісі Аллахның evi Cami'dir. Koy Cami'nin merkezinde çok insanlar yaşagan barak şeklinde kuruluşunun bir köşesinde yerleşi. Bu mukaddes yerde 10 yıldan beri imamlık vazifesini Refik ağa beceri. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbil falaq min şerri ma halaq ve min şerri hasidin iza vaqab ve min şerri neffasati fil uqad ve min şerri hasidin iza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerri vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fi sudurin nas, minel cinneti ven nas.
Караманымыз халк менен эр вакыт баглоо болуп, той дуаларына алып барам. Яш балаларга эсе адларына коям. 89-88 senelerinde adamlarımız çok karamağa kelgen vakti bu bina adamlar yaşagan birer köz bir korantaga verilgen, netilgen. Son evli barklı olgandan son bu bina yavaş yavaş biz ibadethaneye yaptık. Buna cami kurmak niyetimiz var. Endi oğa bir vakt var bina kurmağa. Çünkü bu kaç yıldan beri, endi 20 yıldan ziyade. Эки удачык olsa da vatandaşlarımız bu yerde yaş neslimizni Kur'an-ı Kerimge öğreti. İslam dininen ve urf adetlerimizden balalar yakınca tanış olalar. Cuma namazlarını otkuyacağımız o Ramazan halinde, bu Ramazan ayında o Ramazan nesinde biz iftarlar yapamız, niyetimiz cemaatle beraber. Bir yıldan başlayıp bu camimizde, ibadethanemizde hoca ders yapar. Elbette esli başlı insanlarımız da Allah'ın evini unutmayıp, çaresini tapıp cemige katnaylar. Her türlü ola 15 adam olgan vakitte ola, 35-40-50 insan olgan vakitte ola. Bu bayram namazlarına insanlarımız çok gele. Çünkü Cuma gününde bu insanlar tarlada çalışırlar. Bu tarlada çalışıp yazda, barda, kuzda, son kışta rahatlanırlar. Kışta son tekrar rahat olurlar. Halk birlikte olsa, onun işi bellidir. Koy sakinleri ise tek böyle şaharnen adım atıp, bir merasimlerge toplanalar. Barda Mayıs ayında bu Kıdırlı'sından bir gün evvelse bu camiden toplaşıp kabristanımıza varamız. Onda çok adam cenazesi oldu. Ahiret kapılar açıldı, kapaldı. Bu insanlarını mezarlıklarını temizleyimiz, şirinlerini çalıp alamız, nedemiz öyle işler yapamız, derekler oturtamız nedem. Tışkı işlerden gayrı Allah'ın evinin donatması da halkның elinen bağlıdır. Addi evge oşağan cemi tek Allah'ın rizası için çalışa. Umumen bu binaga 100'den ziyade insan sığa. Bu sağ olsun cemaatimiz, bakan gibi bu camimizin topesi şifrine kapatılgan, tekrar tamirledik, ne ettik. Onların için bu hanelerimiz, ibadethanemizin duvarları, neleri şkatulkası yok edi, bir şey yok edi, patologların, topelerin nelerin yok edi, svet yok edi, svet otkızdık, ne ettik. Hepsini şkatulk etip, cemaatimiz toplaşıp, akay kişiler şkatur ettiler, apay kişiler gelip ısladılar, nettiler, boyaladılar. Pencerelerge perdeler, neler koyup netip, kapılarga zanaves koyup netip, bu nelerinde hepsilerini insanlarımız yaptı. En güzel cemi insanlar tolu olgan cemi deyler. Bu koy halkı şu sözlerini көз ögüne alıp, inkişaf eteler. Diğer halk vekilleri yaşagan azbarda, kunde cemide ezan sesleri yanıray. Ezan, asla özümüzün mazinimiz yok, ezan çakırgan müezzin deyler. Ballar sıra gelip, bir gün bir adam çakıra, ikinci günü başka adam çakıra. 5 vakit ezanımız çakırla. Koyde vatandaşlarımız yanı cemi hakkında arzu eteler. Ama sponsorlar yok. Yer verilir, bir yerde bu sokağın doğrusunda boş yerine mektepten bu FAP deyimiz, Feşeşka Kuşeski punktun arasında yer var. O yerde 12 sotuk, 14 sotuk yerimiz var. Bu
Sponsorlar, bu sponsorlar yok. Başta kuraydılar, ne dediler? Türkiye'den gelip kuraydılar. No, yol kenarında olan köylerde kuraydılar. Biz de Çukur'da yaşayımız, uzak Cankoy'dan. Bu sponsorlar kelbiyeden etmeyedi. Bu endi özümüzün nemizmen yavaş yavaş akça toplap başlasak, başka din cemiyetleri de yardım eder dep көзде tutamiz. Koy halkı umumen hayvan asravcılık ve bostanlarla uğraşa. Mallarını er күні sürüge toplap, çöllerge bakmağa keteler. Evde kalgan buğalar ise et için östürülü. Bostanlarda ise teplitsalar var. Mevsim boyunca өсімдіктер öz bereketini beri. Koyunun da bir kahramanlarından birisi Zeynep Hanım'dır. O 1939 senesi Karasul Bazarda doğup, ağır sürgünlükten soň Özbekistan'a düşe. Kennedy vatan umutunu söndürmeyip, çare tapıp öz kasabasına olmasa da, en mühimi ana vatanı Kırım'a kaytıp gele. Özbekistan'da evimizni sattık, 90-cı yılı bunda köçüp geldik. Son kınışkada akçamız da küydü. Şunda doğrusunu aytsam, oturgan yerimiz общежитияда oturamız. Bir tane oğlum var. 4 tane balam var edi. Kegen son bir tane oğlum da Kırım'da öldü. 3 tane balamla 2 kızım, bir tane oğlumla oturamız şunda. Biz bunda kegen son çöllerde yürüdük bütün vakit. Agarot ettik, agarot aldık, agarotlar ettik. Ukrayna bütün şuman uğraştık. Ana şunda kanallarda da su yok. İşte azbarlarda teplitsa yaparız. Ballarga kol poşamdan, torunçuklarıma, ballarıma şu kadarlar. 2017 senesinin malumatlarına göre koyda 26 sokakta 614 azbarda 2000'ge yakın insan yaşay. Mında umum tahsil mektebi, balalar bakçası öz işini alıp bara. Çöllük buğdaynen bereketli olgаны için buğday saklanıp ambarları da var. Қалқ десе қалқ, қалқарым мен. Тұр десе халq, тұрарым. Ян десе халq, янарым мен. Қави evler құрарым. Уч десе халq, учарым мен. Қанатларым сынсада. Чом десе халq, чомарым мен. Фуртуналы деряға. Рефат Чайлақ.